Kicengsi adap kemi kardom kadu ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilagra do anafans tami lapen pini anali to faneli studio long bang kenili video bang semarun edelo stami pini nali to mana ki 1p a video la bang kenali to non la screen long thek polongji Assam Nirman Shakhi scheme 2025 la so pothak si pini puthot la so video lo nali to panan than pachini ponikpo lapen isonalam E-shram card Kedo Atum jong si la so alen jo endunji mate apply pilang pulta prabjen pen apply kon la so puthak sipini nali tumpan etithini la so video long na than puchini ponik po nali tum la so YouTube channel na anta subscribe pilang pulta subscribe kon la pen video nali tum share poniko kar biang long rasta me pina ikna la pen puchini na tate non pathiak pen Nirman Shakhi la so schema puthak le lang polona la pen chethan ponona tangte puthot non chethan pontulana kedam tang hostameni le so schema puthak dak pachini poniklo la pen pini puthot nali tuma fan pachini thule thotlo nali tum thek ponlong ikje schema men la bangke Assam Nirman Shakhi so scheme no la pen kapiklang pon la bangke ake hai Himanta Biswa Sharma hin pen si paklang poniklo category la bangke important scheme beneficiary la bangke contract construction worker atumlo benefit la bangke labor card registration la pen registration fee mate apply fee dak 25 pen chenglo 100 anta dak and ponta thek la pen eligible age la bangke arta na le tum jong si 18 pleng no pulte la so scheme ali bang chu end long lo la pen registration mode la bangke online no pen website na le tum thek pon long ji la screen long no na le tum thek long ji abocwwb.assam.gov.in na so website long download pulte na le tum details so dak thek dam long ekpo la pen puthanon dakachini nangji kina sot labang ke kuma tum sigi jog do nangji ma matela sas ali ke long jima arta labang ni liamo tapulo 18 jong se pleng lo pulo te nali tum sas scheme ali bang chu endon long po 18.55 arta tum la pen the worker shall have the construction related work experience for a minimum of 90 days in the last 12 months mate nali tum ningkan is along 90 days la so sai claim lo pula so lo nani tum along tu nang po experience work experience neke dam tang hostamini li than pechini pon iglo la pen the worker shall not be member in any other welfare fund mate nang li jong so scheme jog dun example te kaprek along pen thang kachera ba ve la pen kaprek scheme kilong tang kalidet nang po la pen workers belong to the other state must be currently employed in Assam state to register under ABOCWWB mate kam ke claim vek abang pu mate abang phi kaprek state pen lewang stami jong se Assam long jong se kam claim pul la soli banga la alang litum chu end long po la pen putho do thulang da ke tok pon do thulang applicant must hold an Aadhaar card and the mobile number linked to the Aadhaar card for authentication of the applicant mate nalitum la Aadhaar card long killing a mobile number la some mobile numbers ta me do nangji hodak nalitum OTP la bange kinang sotlo la pen putho de son alam la bange important la application must be registered with E-shram and hold a unique account number mate UNA the pen la soli jong si endonji pulte nalitum E-shram card la bange tu nang po jong si E-shram card avi pulte nalitum la soli banga chu endonong lelo la pen E-shram card apply pilang pulte nalitum apply ikon koson se ka apply ning chima ang to na details ni le la so YouTube channel long pipon ikelo nalitum lang le lang pulte lang dam ikon la pen guidelines la bangke nalitum dak theklong si copy pia guidelines ma la tanalitum pina anda ke tok pondo staminon bangke la guidelines ma la lang ponang nelo the important la bangke non documents amukhale chithan pono na copy pia documents si kinang jima la so scheme Nirman Shakhi long registration jima te ka apply ji aphan ki chengsi nalitum nang Aadhaar card donang po age proof aphan nalitum nang voter ID donang ji kalte birth certificate donang po bank proof mate bank passbook nalitum nang donang ji la pen certificate donang ji certificate ni linon aprang la so video long na piklang po koson certificate ma la pen pan card la taki donang ji kinang sot la pen ration card stame donang ji avis tame chok stame doong me ong lo ration card stame la pen mobile number dona vek nang po la pen family details na litum fill up nang po nominee details la tan litum fill up nang ji la pen online registration puthak neli paklang mon pelang stame ni linon asap so stame la so website long dam pen ko son se registration nang jima la so process stame ni linon na litum pa nam piklang ikpo
registration je afan mate apply je afan ali tum la so website long wang nang po la so website link ni video description long stami pi pon ik det po la pen ka apply ning je afan ali tum la dak thek long ji pen anda option long pon ik ji construction workers la pen construction worker देखता construction worker new registration dopo lapen construction worker onboarding registration construction worker member renewal lapen construction worker apply for claim lapen dag CESS pay calculator login proceed lasan doji nalitum new registration mate apply je panalitum lada thek long po construction worker new registration la sodim sinalitum bernang po la sodim ber pen kecheng sinalitum apply play prang lada eligibility criteria la soputhak da kapachini alam thedo ko PPS on sekinang jima la soputhak dak nalitum thek monang po la penili amu pubom 90 days la work experience so certificate konat pen sikilong jima pulat nang litum la dak thek long ji la download pu thek long ji la sodim berote nalitum so certificate ta long ikpo la penalitum dak kenang so details fill up nang po so form la bangke puthot ka upload nang ji kenang so lo February 1st kali pulotang te la March 1st molom si long ponji pusi la so dim ber ek det pen kicheng sina litum la Aadhaar card pen kilinga mobile number la so mobile number dak theklong ji enter phone number la so dim ber nang po mobile number bang hola na litum Aadhaar card pen kido kilinga mobile number la so number lo la pen mobile number ber ek det la check record podim ber nang po nili aprang process na piklang pon to ek po mobile number ber det na fit check record long ber lo pulo tang na litum dak theklong ji screen na long putha la new registration pa ber theklong ji la so dim na litum tiki go la pen new dak new registration po na litum la details pan theklong ji la pen putha confirmation apa na litum dak PC kitok pon ma lasun po fafangin na litum dak bang lang ponigo the board will be considered to Aadhaar data in final before proceed make sure your Aadhaar data especially name and DOB is correct. If not, please update your Aadhaar data, then apply. Nasinalitum kapre ka documents long bank account long pen la pen E-shram card long nalitum amen la pen date of birth la hai jongsi chingbar bi puluti nalitum la soli bang ta chu endon long le dat po mate apply nak po la sidak puthot confirmation of nalitum la theklongji dakitok pona sondo nalitum jongsi correction selang pulte prabjen bin correction igon lale nalitum dapen apply go jong se choglim pulte nalitum la do you want to proceed now nalitum la yes padim ber nang po yes adim ber ek det pen afi puthot nalitum phandang nang karju do thula construction worker from safan are you exciting beneficiary member of ABOCWW la sonar ju dui nalitum jong se aprang pen so work website along nalitum ka apply tang do pulote mate ASSAM building other construction worker welfare long jong nalitum registration tang do pulte nalitum yes pidonigo kali pu avi pulte nalitum la no option le berego no option ber pon ek pen new registration apana nalitum dak thek pon long ikpo kichengsi dak district nalitum la district bang fill up nang po select nang po pen office select pen fida phone number doji nili already dak nili phone number pidon tang dolo la pen nalitum dak Aadhaar number la bang ke ber nang po lapen generate OTP biar nampo lapen OTP nang leik po lapen aprang proses mani lino nang litum panan piklang pon iktek dat po jong si full process ka apply full process ning pulte puthot nang litum laso video long comment nang litum pigon nang ji punon kaprek tong nang ne nang ji pu anda tok anda chok ji jong si do pulote kenang jia tum do pulote nili nang litum pan full ka apply process labang ke nang piklang pon ikpo lasipinia video long bang nili ang ton pen details pa nang piklang pon iktek po videos tame non 8 minute ando ikelo ding pon len no video lasi pinia video long bang kala anleng ton pon ikna lasi prabjen pen apply pilang pulote nang litum laso scheme bang apply do non la pen E-shram card ale labang ke nang litum chu ando nikot tang te pinia video long bang la anleng ton ponang do mi thak me kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfans tame nilin pen cardom